Bokajan SDO Civil atum cepatir piponsi jakhong ni phai clear ni Bokajan Mini Stadium holalong Child Right Protection aputhaksi chirok togamai kipaman. Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen kacepahem phupon amayalong ADC Anup Kumar Brahma, Senior Journalist Mrinal Talukdar, Dr. Pilu Hazarika, Dr. Debojit Deuri, MEC Pavitra Rongpi, Bokajan OC Moblik Brahma lapen pinangkit hegiding kidotum chetongdun. Mailong Bokajan LA angkang isi Child Right Protection alama puthak silam thanpon lapen Bokajan along isi Child Right Protection constituency kapincong ponji alama puthakta kachingwai RD pipon rinti child puke amhang thekplot pen ningkan crane harkep arta an ke child mate usumar pusi lakha ponlo lasi usumara tumaphan kape mesenji pulote kado kawe kachirap kachito pet pen claim dam rapet nangji abang akenang sot lasi non pen labang suasai cengpon tanglo apotsi apora tengpen cerap dunji aphan chuningri pado ponsi mai mesen pen pichun ponlo. Initial Assam chapter children friendly prosecution initiative children friendly children or school drop out child against crime child right child abuse child trafficking और उद्देश्य लेकर initiative program प्रथम बैठक initiative আগন্তুক দিনত কৰণীয় বহুত আছে ৰাইজৰ কৰণীয় বহুত আছে আপোনালোকৰ মিডিয়া বন্ধুসকলৰো কৰণীয় বহুত আছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি চেষ্টা কৰোঁ মোকাবিলাটো চিল্ড্ৰেন সমষ্টি বনাবলৈ কষ্ট নহয়। Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live.